yorohereje rero kugera kuri raporo ku mikoreshereze y'imari y'iki kigo. Abadepite bagize komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo wa leta mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda PAC babifata nko gusuzugura itegeko nshinga n'andi mategeko. Ubwo abagize PAC babazaga WASAC iby'aya makosa, ubuyobozi bwa WASAC bwemeye amakosa yose bwakoze ndetse busaba igihe cyo kwikosora. Umunyamakuru wacu Gabriel Imaniriho yarari mu nteko ategura inkuru ikurikira. Mu gikorwa cyari giteganyijwe gutangira saa 2 z'igitondo cyo kuri uyu wa gatatu, ariko kikaza gutangira saa 3 n'igice mu cyumba cy'inama cya komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo wa leta mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda PAC, biturutse ku bibazo by'ikoranabuhanga ryagombaga kwifashishwa ryabaye ingorabahizi, bigatuma bagombaga gutanga ibisubizo ku ruhande rwa WASAC basabwa kujya muri iki cyumba. Kuvugana nawe ngira ngo sinzi niba watwumvaga, ubu uratwumva? CEO uratwumva? Mu ruhame bamwe mu badepite babajije ubuyobozi bwa WASAC impamvu binangiye guha umugenzuzi mukuru w'imari ya leta raporo y'ikoreshwa ry'umutungo wa leta muri iki kigo ku mwaka wa 2019-2020, ahubwo bakaba bakigaragaza ya 2018-2019 nayo ngo yabonetse bigoranye. Ibi aba badepite babigereranya no gusuzugura itegeko nshinga ry'u Rwanda ndetse n'andi mategeko. Ndagira ngo muhere kuri icyo kibazo cyo kuba mudakorera kuri ritime y'abandi. Dufite raporo ya 2019-2020, ubu ngubu mwebwe mutuzaniye turimo turaganira kuri raporo ya 2018-2019 nayo batubwira ko yabonetse ku buryo bugoranye. Nyakubahwa cya tugatangazwa nuko izo raporo ahubwo zagiye zitangwa kwa accountant general, ariko byagira kwa accountant general bakazimwima. Ndashaka kumenya impamvu batazimuhaye kandi afite uburenganzira habwa n'itegeko nshinga ndetse n'andi mategeko yo guhabwa izo raporo. Niyo zaba zirimo amakosa zarakozwe n'abakozi badafite logique ya comptabilité. Ese ubwo bubasha mwabukuye he bwo kwima auditor general raporo cyangwa se izo financial statements? Ni itegeko rigomba kubahirizwa. Mutubwire amabanga yanyiri hagati y'imigushini namwe mwabihishe auditor general n'ayahe. Yemera aya makosa Madame Muhumuza Gisele uheruka guhabwa inshingano zo kuba umuyobozi mukuru w'agateganyo w'iki kigo gishinzwe amazi, isuku n'isukura WASAC, yasobanuriye abagize PAC imvo n'imvano y'aya makosa ndetse asaba guhabwa igihe cyo kuyakosora. Rwose twakoze ayo makosa nibyo bigendanye na procedures manuals zitazakurikijwe. Ayo makosa akubiye mu bintu bine by'ingenzi. Amakosa yagaragaye yararimo ikibazo kigendanye na internal controls zitazakozwe neza ku buryo imibare imwe n'imwe ndetse niyo nyakubahwa auditor general yavuze ahangaha wasaga ku ma accounts yacu idahura n'iyo we igihe yakoraga igenzura yasanze. Ayo makosa agera kuri 15. Tumaze kubona ibyo ngibyo na raporo isohotse nibwo twavuze tuti noneho mutwemerere tubikosorere uretse no muri 18-19 tunabikosore no muri 19 na 20. Ni ya raporo twatanze muri Minecofin ndetse mutahaye kopi auditor general kandi itegeko ribibasaba. Raporo yo kuri 31 z'ukwa 8 iyo ngiyo niyo twagombaga kuba twakamuhaye irimo nayo makosa. Tumaze kubona ayo makosa niyo mpamvu twari turimo turasaba yuko twaka. Ikindi kibazo cyatinzweho cyane ni icya miliyoni zikabaka 104 z'amafaranga y'u Rwanda iki kigo cyishyuye umushoramari umwe inshuro zigera kuri 2 mu buryo butandukanye. Ibi honorable député Murara Jean Damascene avuga ko bidakwiye kwitwa ikosa ahubwo ari ubujura. Miliyoni 100 zavuye mu mifuka y'Abanyarwanda zavuye muri isanduka ya leta mukazishyura inshuro imwe, amafaranga agasohoka mukabibona, mukongera bwa kabiri amafaranga akagenda imyaka 2 yose. Iryo ni ikosa cyangwa no ubujura ukora kuri utinya kubivuga? Ubwo ntabwo ari ubujura. Mwarangiza umuntu aka miliyoni 104 tubwiza ukuri uracyavuye yuko ari ikosa. Kuri iki Gisele Umuhumuza uyobora by'agateganyo WASAC avuga ko izi miliyoni zagarurwe gusa bagikomeje gukora iperereza kugira ngo hagaragare uko byakozwe. Dutekereza yuko muri iki gihe twatangiye iyi processus iri legal tuzabona amakuru yimbitse kurusha ayo kugeza uyu munsi tumaze kubona. Amafaranga yagarutse ariko hagarutse principal 103 million gusa 103.9 ayandi 24
nitubara twakagombye kuba yarungutseyo ntabwo aragana. Muri iyi raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ya 2018-2019 ku ikoreshwa ry'imari mu kigo gishinzwe amazi, isuku n'isukura WASAC, hagaragaramo kandi ikibazo cy'amazi ameneka atera igihombo n'ibihombo bituruka kuri za mubazi z'amazi zidakora uko bikwiye, aho bigaragazwa ko muri WASAC habayeho igihombo cya miliyari 9 na miliyoni 400 mu mafaranga y'u Rwanda. Gabriel Imaniriho, Isango Star. Akoze cyane. Twerekeza mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyamagabe. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda yatangije umushinga wa miliyari 41 z'amafaranga y'u Rwanda ugamije guteza imbere ubworozi no gukura abanyarwanda mu bukene. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi iravuga ko nubwo uyu mushinga uje ngo abantu bagomba gucika ku myumvire y'uko hari amatungo batakorora. Ni mu gihe ubuyobozi bw'intara y'Amajyepfo uyu mushinga watangiriyemo buvuga ko bwiteguye kuwushyigikira ukazabyazwa umusaruro mu iterambere ry'abatuye intara. Umunyamakuru wacu Rukundo Emmanuel aherereye mu majyepfo y'u Rwanda. Uyu mushinga wa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi uzibanda ku gukura abanyarwanda mu bukene biganjemo abari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe watangirijwe mu karere ka Nyamagabe imbere y'abayobozi barimo n'abuturere 15 tukigaragaramo impuzandengo y'ubukene iri hejuru. Ni umushinga uzatanga amatungo magufi ku miryango 26,355 agizwe n'intama, ihene, ingurube n'inkoko. Aborozi bakavuga ko uzabateza imbere. Ubworozi bwitaweho bwabonye ibyangombwa ushobora guteza umuturage imbere. Ibyo rero ukurikije uko bavuze umushinga niba bikomeza nk'uko twabyumvise, hari tekereza ko byatanga umusaruro, umworozi akaba yatera imbere. Bona nzabasha kwiteza imbere bitewe nk'abagenerwabikorwa tugiye kubona amatungo magufi bikaba byadufasha kwiteza imbere. Uyu mushinga witezweho kuzateza imbere ubworozi, uzanubaka amasoko 15 azajya agurishirizwamo aya matungo magufi, amabagiro y'ingurube 10 n'amavuriro 20. Naho umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr Ngabitsinze Jean Chrysostome akavuga ko nubwo uyu mushinga uje abantu bagomba gucika ku myumvire y'uko hari amatungo magufi bumva muri rusange uzagabanya ubukene mu gihugu. Kuvuga ngo kumva ko nta muntu umugabo worora inkoko, icyo ngibyo ni bishaje, ntawa tuzagomba guhinduka. Kumva ko nta muntu worora intama, icyo ngibyo bigomba guhinduka. Abantu bakumva ko amatungo magufi nayo afite akamaro ndetse ashobora kugira akamaro kurusha n'amatungo maremare, cyane ko ariyo urebye kuyorora byoroshye. Uyu mushinga uzamara imyaka 5 ukazasiga hatanzwe ingurube 15,000, intama 10,125, ihene 13,165 n'inkoko 337,500. Aho ubuyobozi bw'ikigega mpuzamahanga gishinzwe iterambere ry'ubuhinzi bukavuga ko bushimira leta y'u Rwanda uruhare igira mu guteza imbere ubworozi by'umwihariko muri iki gihe cya COVID-19. Ari nayo mpamvu ngo buzakomeza gushyigikira imishinga migari y'ubworozi nk'uyu uzatwara miliyari zisaga 40 z'amafaranga y'u Rwanda. Rukundo Emmanuel, Isango Star. Rakoze cyane. Hari abaturage babwiye Isango Star ko amasomero rusange aramutse ashyizwe ahantu henshi yafasha abaturage kwihugura mu gusoma, cyane ko ngo bazi ko yahozeho ariko ubu bakaba batakiyabona. Ni mu gihe impuguke mu burezi zivuga ko amasomero ari igicumbi cy'umuco n'amateka, bityo akwiye gushyirwa mu byaro ndetse no mu mijyi hafi y'abaturage. Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda yo yabwiye Isango Star ko iki kibazo batari bakizi, bityo bagiye kubikurikirana harebwa uko amasomero rusange yakwiyongera. Umunyamakuru wacu Thierry Ndayishimiye yateguye inkuru irambuye. Ni ibintu bihurizwaho n'abaturage batandukanye baganiriye n'umunyamakuru wa Isango Star, aho bavuga ko ari ikibazo kuba batabasha kubona amasomero rusange ndetse n'ayahahoze ngo akaba atagikora. Bakavuga kandi ko amasomero rusange afasha umuturage kwihugura ndetse ubujiji mu baturage batize bukaba bwagabanuka. Yari ahari abantu bakuze bakajyayo cyangwa n'abato batigeze biga bakajyamo, byafasha kumujijura umuntu akatanyura ku cyapa ngo ayoberwa hageze. Kuba danyine bituma benshi bamwe namwe bamaze kubyiba kubera ko n'ahantu babona bihugurira. N'abageze mu za bukuru nabo bagaragaza ko aya masomero rusange abashije kubageraho byabafasha ndetse bakanayitabira. Twabyitabira mu masomero, turabyifuza ko twabona amasomero nayitabira. Pasiteri Uwimana Jean Pierre, umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, avuga ko amasomero ari igicumbi cy'umuco n'amateka, bityo akwiye gushyirwa mu byaro no mu mijyi hafi y'umuturage. Amasomero rusange ni make cyane muri iki gihugu
cyacu kandi burya isomero ni ikintu gikomeye zawa bw'ibyiza by'isomero ntabwo yabirangiza isomero n'umwarimu ukomeye isomero n'uruganiriro rukomeye isomero ni igicumbi cy'umuco ni igicumbi cy'amateka byaba byiza rero amasomero ashoboye kujyaho byaro no mu mijyi. Kuri iyi ngingo Mudahinyuka Sylvain umukozi muri Minedike akaba n'umuyobozi w'agateganyo w'isomero rusange rya Kigali yavuze ko ibi bigiye gukurikiranwa aya masomero abe yakongerwa ndetse n'asanzwe hari yongera akore neza. N'abatari gukora bishobora kuba ari impamvu wenda zitandukanye zaba zarabiteye zirimo wenda icyorezo cya COVID-19 kubera ko ahenshi hagenda hakoramo abakorerabushake bishoboka yuko rero hari ushobora gusanga wenda umukorerabushake adahari ariko ntabwo twari twabikurikirana ngo tumenye raporo ubwo n'amakuru muduhaye ngo zidakora neza tuzabikurikirana tumenye ikibazo gihari tunabafashe kongera kurushaho gukora neza no kugera ku ntego zatumye ashyirwaho. Kugeza ubu mu turere tugera muri 30 tugize u Rwanda n'imirenge 416 amasomero rusange hagaragara agera kuri 68 hakaba hari guteganywa n'andi 5 aziyongera kuri aya sanzwe ahari aho bigaragara ko abaturage batarabasha kwegerezwa amasomero hafi yabo. Minisiteri y'Uburezi ikaba ivuga ko gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 izarangira iyi gahunda y'amasomero rusange yagejejwe henshi hashoboka. Thierry Ndayishimiye, Isango Star, Kigali. Ubuyobozi bw'umurenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge hano mu mujyi wa Kigali buravuga ko ibisubizo byose mu gukurikiza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 no gukomeza kudateshuka kubijyanye no kuyirinda bizaturuka ku isibo no kuri buri muturage ku giti cye. Bamwe mu batuye uyu murenge wa Nyarugenge baravuga ko haba hakenewe gushyirwamo ingufu kubijyanye n'ubukangurambaga kwegera abaturage kuko burushaho gutanga umusaruro ndetse no gukibura abagikerensa icyorezo cya COVID-19. Berwaga kuba president.